Ketheka mutegeri wa Weru TV kambete kintu kya kunethiite na mbere owegani tariki 2 cia mweri wa kanana mwaka wa 2023 nkugwate ogeni ntoni cietu Thaa Mugwanja niombetagwa NJERU tukiambiriria ntoni cietu ni ati mutaaramu wa montu umagi siasa na utweria Thaa Oscar Mutugi nerite governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza ati kama kueni kuthujwa kwa urutibira wawe ni senator wa Meru Thaa Kadhuri Murungi tauntu ona kiribwathani wawe arimo bunge wantu wa kaunti ya Meru no abwethirwe akithuja urutuwira wa governor wa tene Thaa Kiraitu Murungi na ethirwa akionera ugwati mbaru kiri kithurano kithiru kia mwaka muthiru akiugaga no wethiru no abu senator Meru Kadhuri Murungi akugira na gitumi akuthuja urutuwira wawe ni kindemba kwithirwa akigwatira ugwati mbaru yakinyira mwaka wa 2027 kiregete kia o governor atongeria betu ba Meru ono mono senator wetu Kadhuri Murungi na governor Kawira Mwangaza baeza ne kanya kingugine iria bathuriri nkarika na boega sana kithirikari thiru iria yatongeretwe ni Kiraitu Murungi governor Kawira Mwangaza ambiririe kuthiurunka counties kithithagia kiria uga ni kwedukite antu kuringana na utumiri wa mbeca ndene county na igita riu Kawira Mwangaza ari woman representative na thaizi tutikuona probably gitumi kia kwithirwa akigwari uncomfortable na ngugire Kadhuri Murungi akurita na twinthe tuize article 96 ya constitution ni ugite boega sana ngugire senate bati kwithirwa kirita na ngugire tukone kiritwa ya gutegera utumiri bwa mbeca ndene county ingute kingugi ikugu ofisine ya senator kukeza kwithirwa kakwene thuganio maybe ria kura kinya gwitira mberene kukeza kwithirwa kakwewe wina ithuganio ria kurunga makura itu thuganie na tuone that igintu bathomete probably from uria governor athithirie niontu wengo ambiririe mapema na no kwithirwa na ndinya babangi bamwite kinya bo bambirie mapema kwa concentration yawe ni thiro iri kuritira antu ngugi uriti ngugi barana bobo mukosora iba kaba kendero mukosora niontu ni twita burden of incumbency activism irita ngugi tha iria uri o methirikari endo wona ndi withirikari ne responsibility na kuitwa makosa iu ithairo iri kuyeku kwa iu gateki iri part of kwathana no menyora tu ukadeliveranto without kwa distracted muno na gukarogicokaia biuria every time biuria biorua ugacokia I think no bati ku concentrate more na kudeliveranto kurukie kukara okay as a distracted na gucokia biuria bira birorua document ire ku discuss waza report ya control of budget biuria bira biriku document is a public document na kuti mtu utiumba kuumiona kwa kinya biuria bibikeza kwithirwa bite kurua ni senator kwina antu bangi baraba kuria biuria bibi na in about 3 months ukethwa kwina report ya auditor general iria kuonania kethira utumiri uria bukurirwo bwa mbeca ni untu burio kana ni untu buteo. Kikundi kimwe gia antu maria maturaga na mawathe ni magunikite na into cia gitumi cia kumatetheria kuringa biashara ni kenda gwiukiria magunikite na into mwanya ta mashini cia gutuma na nkinyagia mashini cia kwenjana na into ciengi cia gitumi. No ende muthenya wa munde tukona tuteire nontu no gatwaringirwe thimu twero tucemania muthenya wa munde na nikenda tumba kugwata into iria twandikithitie na tukuona salani cia gutuma burana tukuona salani cia gutuma nguo tukuona nyamula iria cia kubithiriria na nikenda ciumba gututethereria utethio kiri muturire wetu uria tukaomba gutura niyo ni kuigua nkenete muno munde nuntu bwa gutetheka na masini ya gutuma nguo nuntu bwa mwana wakwa uria uturagia mawathe ma gutwika ationaga
atiaragia na atigendaga riu ni kuona macini iu ikantetheria nuntu ba mauntu mamwe ta ma fees ya skulu ya tomagira St. Lucy for the bride iria yendekanaga mbia nyingi muno iria ntingiumba ku afford. Antu baba umba gutendeka muthenya womde barari antu 40 na bathandatu nibo baumba gutetheka na kiri utedio ubaejagwa kuyona bobero balombeto na mauntu makonie livestock riu nibo belombetele nkinya cheki yawe machue na cheki yawe arikia ku machua tukadi bagulirwe mburi na barikia kugulirwa mburi ubari banenkerwe ona boba dinambere gutetheka now. Aciari kuma cukuruni ya Marioko maingi rutere rwa Tharaka ni magutita nuntu bwa wongereku wa ncobi ntere inu iria makuga ni itwikithitie arume mao ithetha na mationagwa muci mariugo na ciana ciao itona bisi nuntu antu arume mawa mona mbeca nini magendaga ncobini na makariganirwa ciana ni kwenda bisi korokini makuga mombe kwithirwa magitetheriwa na irio cia utethi na kuria thirikari ethongere gutigira ncobino ikuthira guntuku. Na cheri bachukuri ya Marioko maingi primary wardini ya Gamba Ng'ombe baraba kere bugite ati arume bao bakorera ncobini ire kurugiro na kwenderwa kathokoni karabaro theitega ncobi gake rungura kirima kia njogoni onto barabugite bothire to bugiso kenyuma anene kimaendeleo ntere ino mono kirima sukuru na inyete mete inyana baigwa bakinyereka ncobi akoro baba inge batiganiretie bathekeria ekoro ana bathi ncobi ni eno riaga weria ya makurani aguwa na tocogo no bagutura tocogo tutiendwe tuirwa cukuru into keke na thina mona ncobi na gwamba wakuia ngoko wana mbori wana kadhalika yonde wana doyo no kona kirega mwekoro uyo mwene amwingatiria na migwe na ana batie mbathi mwankago na tikuga bakathi batimenya iko ende bagatwanga kere mu bakomiona tukubibwa keki geta wanjogoni na nera bakathi batimena konchobiere na agu no bathire bathamu kogu batiga bekera mitongi bakathikira ku na kona nto baumete na batogonete. Mwarimu munene wa cukuru ino akithiria Gamba Ng'ombe ni batiri kurithirio takura komo nonto itire na mpatho na Tharaka kana boy Kamba tena tofauti na Labe North. By the way, we share the same catchment area. Totirimana na ba this area bathiete Meru Boys Primary School ire yaram kideno alafu gikakirwe, so it is the same catchment area. Then our teachers tuko na walimu huku lakini batikana kuja this side no to andship and just here. We are in the same catchment area. No kathikitheno ani kwa kulukia Gamba Ng'ombe. By the way, kitheno kwina roje kwina stima barabara ni lami. Then ana baba betu feeding program ajali bare wa mojali mwana egana tuli anto ba mwisho na kabisa naga kogu totisubulika manto ni mama mona bora bari tiogorira mujumbe mwakoro kotini ya Tharaka ni thimo shimwa Susan kwa mwindo akwirite bamwe ba ana basukuru no uniform aranwe Susan akiarie iguru ria rwarioru garonde Gamba Ng'ombe ni theterwe especially kinyalimo kathoka thera skuru ria mbinge Gamba Ng'ombe itiena limo bakugana na baba inge kaba kurega baigwa transfer kana ba postwa Gamba Ng'ombe bakarega nuntu Gamba Ng'ombe yena characteristics kana mantu mamonde machobagwa kenda gonto gutuka kubangwa we gonto kwa weta wandship gwa gonto kura komo muno gonto kura go testima gutie roje gutie barabara gutiri rio bia kurea gutire thoko mbega so mwarimu ra kureta okuka murituwira ungi ura karetwa guko na ukurukira mantu mangi mamo muno mama gate mathimo bukoni wake muno guteithia roje kugura sore kira nyomba kuchoirio bia kura kuraya muno rimo kinya kugura tunyamu twinge muno tura baba gonto kwa batomba kugura nte mamu tura kurtawira gonto kwa weta wakomo ongagirwa kamushara kenda a supplement kana aige kama mangi makurema so Gamba Ng'ombe ne bangwere gonto goku na kuma chukuru ni Marioko maingi kiripotera Weru TV Bito Paul
Thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira rwangi rwa ogima ni ruguritie mubango wa kumenyithia mwingi montu megie murimo wa kibaba moronto mubango uyu uri kuthiria kumenwa gutengwa na kinyagia kurega kuraithwa kwa arwaru mama na thirikari na mubango wa gutethereria arwaru uyu muno kiri kuona ndawa iria ciethagirwa ciina goro inene na iria itonekanaga na ubuthu. Change lives and stigma. So tukifanya hivyo tutakuwa tumeenda stigma enyiko associated na wale watu kukona epilepsy. Ni musemanio ne yokuritana mwingi iuria murimo yo maringi kana kibaba yura yo kubwithikite sibitari ni akangeta na ara madaktari mwanya kumanteresia yembe bareo kinyamba kumenyera utheru maturene CHVs na siba murimo jo bawikinyete mauritanine ya morotone yotira Antoni babati kumenya ura babati utungatira mwasi wa murimo jo maringi ndito gukungwagira into kirato weta awareness ya epilepsy kenda tomba go save life na to change ya life ya mtola wega gwena murimo ya epilepsy kenda to reduce stigma. Kifafa ni ugonjwa yenye watu wanaogopa sana, inaleta woga, watu wanaona ni kama ni kurogwa, na pia mtu akianguka inakaa inastua watu sana, hata wafanyikazi wengi sana wa afya, lakini ni ugonjwa yenye iko rahisi sana kutibu na mandawa zake ziko, na hizo mandawa kwetu sisi kama county tunahakisha ziko, na tunahimiza hata wale wanaagiza mandawa za hospitali wakati wananunua wanaagiza mandawa za kutosha. Iromba ya kwantu kwerua ritu Nteto wahatana NJERU twi team tumbe gukiria antu barabethera bena mirimo ekibaba no bekira wirigiro na kinyabo baka happy wa oranga vanetwa kuwa we want to make our Meru County happy na tukoona Meru County twetemenya kwa happy tutiete antu bamwe baimethangikone baimenyamare ne yumba uthethuka. Tukoona Meru County na road 6000 cases na itukomea cases hii daktari singe zaidi na hivyo nonturu aritwanjiririe as a team kenda tomba ko reach out na tuthiria stigma irera atura na ya ni yamo ya mataro ya ura mwasi wa murimo yo maringi abati utungatirwa rera thine jira mwijira mtu awa atebateri kwegwa ke mutoroka no ntutukuru murimo wa kibaba utiteyanagirwa mtu awa uka make sure utira mutonya giciko ndeni akanywa kawe kana womba kubwithia manto yate kwereka. Number 1 murimo yolo wawe na ndaliri rira mtu akwenda kuwa negwaga sauti kara tugeta aura na that time twera patient wao kana mutegeri wa mwajie that make sure bukuruta into bia byomba kureta injuries. Number 2 okumuprepare abantu aromba kuwa wewe piro kamwekera kiongo kana kamwekera ka caution kiongo. Number 3 okeberia into bia byomba kureta injuries nikenda tikaomba kuigwa kiumia sana na nguo nacio kamuregeria na kiri baraba mukirite mauritania ya nonto ba mathwani yarathwaniru asi baraba tura bainyilikite ibatenga wanamwe kwibata ya wakinya muntu aya kairie mwana ora mana ngocokia nkatho nonto nyabo government county government nonto nyabo turikana nonto itwethera tweteseka muno na itwethera inya twesiona yaga twetwingo tutianeri lakini nkwera inya murungu iboya nonto babara bonze babwithetie untubu. Nkiripotera Weru TV kuma Kangete Gembe Central Betawa Marion Karugi wa Kinyua gatuke kanya gakono kabanini. Uramenya college ireto ngoretie nthiguruni ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwo aja Meru. Vips College ĩrĩa nĩyo Meru Institute of Business Studies na ndĩ tũrĩ na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ĩrĩa ĩrĩ Nairobi. Nĩ tũkũgwata ũgeni kĩrĩ mega graduation yetu ĩrĩa kethĩrĩre tarĩki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tũkenero tukibwangai nkurukia gĩcunjĩ kĩa 80% kĩrĩa ritobetwo nĩ bakũthondeka mbeca cia ubongwa. Ciandĩkithie na arua kĩrĩ intake ya September wigwatire free discount na gĩcunjĩ kĩa 10%. Aritoba beru nĩ tũbayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ.
jokia barua ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringe thimu kiri 0720 967 249. MIPS College, turning skills and talents into income. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Orengi nkugwatio gini tukithie na mbere ya kari kuma ntere cia mbogori wa ndini ya Chogoria ni makuromba mukandarasi ro kuthondeka damu ya Nthambu kumacukiria ronchi uria makuga rwathukangirwe indiria kwathondekagwa kana indiria kithaka kiria kiri bakubi na damu ino egwakwa kiabotire gucengwa nimethiritwe mena thina ya ronchi kitegia mariuga kama tabaga ronchi rwa kurimana ru unturia makuga ni makuria thina nene ona yura niri mathungirite kana anayura niri marite nontubwa kwaga ronchi makirombaga ni macokirwe ronchi ruru nikenda mabuta kurima. Atoriba ntora cia mbogori na ntora mutoriba thiete na mbere kuthieteria mukandarathi ura onenkeretwe wire ya gwakandamia Nthambu kiri muthito akimara ati utire wire kathi na mbere mwanka acokie ruji rwao rwa tori ruraumbire kugitanga. Hakuna kazi tunataka iendelee bila maji kwa manyumba yetu. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya ametupea ahadi nyingi na mpaka akapotelea hapo katikati, sisi tukabaki kivyetu. Tinoga twetegerera na nitweterete mwanka twanoga riu iromba rietu ni atucokerie ruje nikenda akiruta ngugi jiawe edwe na tutukinyaga ruje kirege karonande kibande toba liuga kube mianka irende kuma roji rwa rukugitwa imukandarathi uyu na wakagita baroria roji rwa rugachokwa ria kauga kabekera na kwogua tura kubathiurukia lakini ria roji rwa kinyangirwe na kinya twaria na contractor uria site ni ya kutanguge ni atwere promise nyingi ati nka thondeka roji nkathithia u na mwisho kabisa atwira kwe pipe jijite neto themete gakwigana turuga imetosha twandire kemera kia uma na baru atwirite maobisini monde na bateto dikageria bowerwa katorigaraga no tutulita ruko tukegana na gwe turare kolera konto ko tena kioro ne mbiu kaba twajitia kolera udarugote bariuga wagia boroje kere ntura cia bubareterete yura na tigo gunkinyokia bwaja ntura ninu tutiona wa kuruga niturendetie ngombe tukarendia ngoro tukarendia ngoko na ite kona rucoro wa kunyua
kato kuga kuma munde gote wira kuendelea gote wira kuendelea tukiumiaga twale wankinya ni ula twandite mwako uo mwinto jauma badala ya atwe ngono nyingi. Our point is ni rujito kwenda kwetu manyumbani. Kwa hivyo it is up to him ajue kama ni hiyo Thaa works ama ni Kareke au MP ama ni nani atatuletea maji haraka iwezekanavyo. Umwe wa atongoria akiri kampuni eno na kandarathi augite bo ibetigiritie ko bacokeria ruji rwao ara rwari inde amwe no guro gatura kugitangwa na gutwikangwa na nkinya gukinyangwa imaragita makenja ndamu enu. Nimesikia malalamishi ya watu na vile wanasema there was a plan kureroute maji, but now we are going to restore it to the vile ilikuwa kitambo until such a time when our employer will get in and address the issue. We are going to go back and forth. Maji inapasuka leo kesho, so it will be always be loggerhead with these people. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbetagwa Mateni Mogambi. Sizo karia bandani na wathani wa matora nwe kithure kindi kinaugite thirikari iri na mubango wa gukamataga arimu maria mathomithagia Northeastern na ndeke riria makurugura cukuru na riria makubinga oni nyuma ya mbithukiro cia Al-Shabaab iria cionekanitie kwithirwa irebo na arimu nimethiritwe makiuragwa ni Al-Shabaab indi ya mbithukiro ino kiri miaka 10 riu arimu 37 mauragitwe mbithukironi ino. Even from the local communities against non-local teachers. So some of the threats are coming from the local communities themselves, and we must therefore look towards engaging local communities to accept the reality that they don't have enough teachers and they will rely on teachers from elsewhere. And even as they work towards generating their own adequate capacity of local teachers, they will still need non-local teachers to fill that gap. So when they incite harm on non-local teachers, they're actually harming the education of their own children. We should also have a long-term way of recruiting adequate local teachers from those areas. We should also consider giving scholarships to local students from Northern Kenya so that they can take up teaching positions in their own areas. We may also consider, the education authorities may consider a risk allowance for teachers who are not local and they are working in these areas, some extraneous allowance, and or even perhaps flight tickets for teachers, because most of the attacks happen when the teachers are traveling by road. If they manage to expel all teachers from Northeastern, they go to doctors, they go to other cadres of the civil service. By so doing, do we mean that we are about to lose Northeastern to Somalia? We have decided we will get the security situation in Northern Kenya tackled permanently. Newega nontu kuona kanya kurumira nteto cietu ciengi na njira indacani cia kinya 1:30 kiogoro mbitagwa Kristo NJERU kwendere muthenya umwega.